Mame Mao Akwaba and Faumbra Ghana and Sem TV GH so what friend me Adwoa searching. Yare no ntimi amfa na nko hospital. Na nka usika hye obotom. Sengu owuya so ate ase. So ana obi ewu efie na ase ye nto adaka nsiye no. Monto no ntwene bora so ana mutu bomfa ne hyem. Ene ade. Na nka yenkipu sika no. Ana ye nya yie kese. Ye nya ntese de sebe akora bi ewu. Ye form baby into mfa so but for dignity but ewu die ewu nko ade Yesu Kristo ana onya ne nipa efiri ho mi hu obi o anya ne nipa biem today say you think fast nipa no na oba be ye adwuma am economy no a wo kan ya ba ho bra nyesa nipa no a ne nipa yi mu wawu o kofa hwan na mi wuya kwaku mi wuya nkamte ya wuya nkate ya ka hwan na kanam street mi wo ye adwuma enipa ru wuya ka hwan biem ana nka yede ne ye adwuma ebi wudie ba number no ne swa o hwe ewiase nyina e mo handle no yie that restructuring actually save Ghana. It is over to Dr. Forson. Honestly, let me tell you, ebia udi untiminka. But from a professional angle, yeah, wo no. Me jidi se moko economic management team wa. You tell the truth there. O kan dokre no. E de kire. Eti eno no ma. Ye the foreign reserves no a enkaminu ayade be kon sa aka no. Ye save more e de gu ho e de build foreign reserves to protect the city. And a gold for oil no so buy no so from 8.7 a free time Ghana nya brofro kura ho ne bi ka ho Ghana be wiase na the gold reserve ye 8.7 tons abano ko so mu by the close of 2024 no ya hit 30 tons. It was even more. And they building reserves ye who say since when na Ghana ye who say America no money other countries no a wo protect wo currencies no ni other countries no wo building reserves ya bi ni aso atiase and wo dey protect wo musika no enya na ado adanko akufu ado penso and ye be so serious to intensify it and ye who say ni enim banana one be start here etibrebia na currency depreciate ni abesu na abeya ni abesu etisidi na ho odin ni nyina no eho enu unya ya awode ye dan unya ya awodi free ya afa ye yi ba unsa na Bank of Ghana etimetweba wo mo tweba sa na sotia na sidi no ehwan sotia na sidi na ho odin no na san apem kofom America economy ni pushi kosoro kakra bi na dollar ni nya ho odin a na apem sidi ni twede na sidi no so ate abafom sa dynamics no na sese ye wom sese ye enti na enka ye gi ye bosia ho nsi ho ni ye tua principal payments ya minua enki ye ni bosome ana se even bosome be mienu ana se yikura no na bosome kura foreign reserves wo pie ni bi kasa na nke beto sidi no ebeto dollar no sana nke ebeto no ka bibi wo kra nke ho be kwatwe ka ho be yeden and full enough about we hu ya despite the okika no in spite of the okika no war campaign grounds no obe hu reality no was no yes ah si ato abana ma na wie untimi nche no untimi ntu no ya so any in eti da be na Dr. Tofo say obeko akọ renegotiate IMF conditionalities no. So that is the case. Eti abamba akonokwa de wanya de Ghanaians no and American say in-depth knowledge of na MPP so no dey yantimi anton eniema no kese and economic front no language no ne nipa ne bebre ni nimu a onu mutimi ton o ti ase and na internal now say internal ni enso ye ka wom na fe kura ye nkrofo bi we ne so ye sidi mezaya and wo so ye
Eso spray ni no de me ma spray ni nui. Na wo san mom edi twa obi adapa. What you say? San ye ma miensa we. Debt restructuring. Free education. Dr. Matthew Poku Prempe and Dr. Aduchum. Emma no eba ye. And then the health ministry, any abano, the handling of COVID. Adia me bo abano abaso papa. Na just a road construction no money adia. All this they say no. And Emma no ejeje kwa unisa no. Road construction no krano intensity no unhunu bia. Unhunu we. Unhunu say the fear when na ma inflation no ehya ase ebebe form kakra ma yenia because currency no war reserves depreciation no sort into obi ka say they say dollar no safi ebe form abedru say because kunkutam ni ho aye say kutu aye bab dilebi aye kutu they say amanfo su na to later no kitu aye friend say votic bottle no ba akwa near the one city ato muhunu na ebeba Ghana for emaboso paaye any man ranti ani no manam brono so ya abane ba ni bosumi num kura nom de ka foforo ni $1 ebuzu kwa chinanu ya na o kangalem se ho asem sa bana na ye na ban na ye nti no ne nkrofo na ye se mobile nso e nti din nyina ne se Ghana for atro de bone dodo no ma nkoto mama Addo&Bawumia ma na anto abaye nkrofo amo ye party mu anoma kokone e kansem bebre wonu se atro nso am kaaye ai nei ongusu edi santro no asofo bi a sebisemi yom kwota baabi esi nyankopon de senti nyankopon de sa amane we na ebre ye say no more appointment eno mo kasa amane ton so no man bibiri trim dia trosa na sebio opani otukuru busukuru no nsia hia o ka hombi amamu ni die yedim bi die ni yi pa so muntumi embu oyewan baby on my attention ko on do attention ko local government what you say on do attention ni nyina no mo yeso mo ya dabi e agenda on microphone ku school dudu sababu so hunu kura na be mo nya fa hodie to mo be kwan bi so amanfo ku school no no political party na strong wale oma agenda nse de bia no ye de sebi omo a ye no omo dodo no ane no omo ye adwuma because omo dodo nyina pe wuntumi asam on ben pipi fu asam you see ye na ne de fertilizer e ma omo na no ba ye beto ba nkrofo amfa fertilizer na amantem ye to ba wi ansa na omo de fertilizer e ba ye se kogo nkrofo fu mo ma do ayi ya ban bi de bai enti me de me feel se wo muntumi nya ho hwe enti utagfo tewufo nursefo mo ofie yedema moko SS free esa ama allowances ama mu wie ye modi abufuo sa mo nkoto aba yo mama ene de on kan first nde no mo frɛ no dwamfo nya sa no mka first sa no mka so onti obia nya baka bia onfa me se ebedi mfie mi no o mbe fa de dankwa o mbe fie MPP Ghana for si o ma se so ma dwere akoto abana ko ba bia o se ko because ahekura minister no be say di o matem o do afasan ba bi hwe asemo be ka kire no o de arewo ene be za be fie na bi time de o ka no bi akokrokro na ye meet after meeting ni akokrokro tewfo ne o si tewfo ne for not grad for and not for and then hefo bi no za ka ayo mo ne na ni yo be ja ya emsin suo senti omo ye demonstration go strike strike yeah ai jump me boy now why jump away I say they say enjoy me say what do me see
Send an Yakachamo. Uncle Gini, Omoji, you. Any promise, promise you, Omo. And won't push you, Omo. A teacher for, you push your teacher for that, Omo. And it says almost a demonstration, the governor Ghana for you, Abu Fuye. And there, Prof. Jampo, would he? Or the teacher for, and Sako Shabuase. They say Momo demonstration, strike, on Famu. Jumbo on Famu. They say, baby, or done the card, say. The card is so good, and say, so. Now, catch you, boom. Enti, one question, Honum be dear. Ordinary Ghanaians, the home battery. The home battery, then Yakitwa. A paso. I'm not being a prophet of doom. But I'm a mono, or moon to me, she said, baby, MPP, out of all the stress. COVID and you crew for Tokwa and your Monomokusia, it's managing kakra, you know all the difficulties and they could do, you know. They cannot handle it. Okay. Before some about a common mamene, Nana Kwame Safoji in Ninkomamra. Honorable MP, good morning. Morning, Minia, I'm Pomon. Okay, also Ghana Rebecca say about deputy ambassadorial appointment, high commissioner, Mampeniayi. Medasi Minia, na mechia with you for no upon for so. Enka, and some way, no, sincerely speaking, enka wasem. Enka Ira Mahama by Nanka, Petro, Ebo, Ecofom, Enyama, Ebo, Ecofom. Sika ebu o manimu ina ya hotoye parliament na anu ya yes ye bi ote say ye baby on the 11th for Saturday umu sika sembe ye de umu santu sheda. In fact committees ni bi kra parliament because of sika 70 me no ka say ejuma kra wo so umu ye kra umu ntimi nye. Wow. Ebi wo cry was say omuko apro ewo omanimu eko hwehwe baby ni ade ma insight on the committee and as the oversight responsibilities are omoye sika ni hope. In fact so be cry no omampani kasa cry ba be catch there say over 15 million ewo rent so on our foreign missions high a ball minica. In fact, a mere con intino or ye and such I know as a sanya member. Not by a stroke of pen, just by a stroke of pen. No. The government is now putting another cost of 1.2 million, a 12 million. What's a 50 million a board thing? You want to me? Now, all of a sudden, yet that's sorry, and no pub and you may back on. You are adding another 12 million to your comb. And the principle smacks absurdity. Bra, me say, your head na me catch you be say, the Vienna Convention, no, and making yama clear. A Chesania Obia, O Kwakusi, O mission, I will be man, so be an Okwaya Obefaswayeno, or Chirel say, we have Sunya head of mission. Now, when you're head of mission, when you're head of chancery. Now, head of mission largely a political appointment. A man peninu nedi obi kokusi na name. But head of chancery nibie. Your friend is saying technocrat and a head of chancery. Now, the job description and the rules never hono. Yet do no as head of chancery nesa because you did say or no na owo hunim dear. Is in charge of administration, is in charge of operation, is in charge of finances, is in charge of running the mission. As for the ambassador or the head of mission, he is only the ceremonial, if there's a meeting, but the Juman and head of chancery. So the question that begs is that deputy no obey then a Juma obey to do no as ambassador ni now we see ambassador na 9. You are spending almost $7,000 per month. Which is almost 90 to 100,000 Ghana cedis a month. Uria, Ubetia, over $5,000. I want a rent. Baby, Obedao, Uria, Nigerian money in the bush for a person do one ban, or do one beba.
Uya, ube maomu, friend say, ni obenu ediani amaomu, ube maomu driver, one maomu car, one maomu all other allowances, send ya odema ambassador head of mission. Jerry John Rollins koya mampani dada ko for be fire. Na ye papa atamas onso nya baby ko nyame fom nya currency enso be fire. Na 2008 ye hwe enima ya yete said 2024 mu ye ya. Na Ghana for se dabi mo ye de kra ye be mamu akọ afa bi so ye party for this ansem ye ba 2024 ye bi ekoye but na ye nyina ye ni senka o mampani dada ko for futu o de ma ye no be kaka ye manisa kama president wa tisu yi be so mu enso so ye bia ma enema esisi ye bebre that time nema na John Dramani Mahama, His Excellency the President, a year ya near Kaino. Galam say, who said, ye de can wasem. Am I no craman and Nado Danko Kufado, Eddie ne presidency toso, say, ba, obey. Ye, ya, my could do baby and yes, woman, ya, we am nakadumpe. And ye, Yahufia, any Nino, a bessin coy. Na ye beso mu 2017. Fee said, near Mamu ye ya. Abubu man pusu akadumpe di number tata ho na afi drum bi a omse dabi omse galamse omuba ombe mankrofo atunti omu to abati MPP enkwala omuwo baabi o enu aduane a omse aduane e de mom free senior high school no enye enti omuba omubeba be shemkena omube mamabunu adwuma bebre de ne yafa doso aye hu bi da ombeba be fa bi agum ekopem pamontare de share 24-hour economy obi ehwe ni mu se adwuma ba ko yesi nipa miensa ne beye at different times ne de yesa tia yesi si yefa sa ankrofo na adwuma o mana ko hu misika no ebe fa be se say billion me ka percentage kura 47 of our revenue aduana nso say indirectly intime mo dwuma no eso na wo mu nim we nyina omo be yakatua odi ba ye be pa che se ya se wo man nti odi 10% na ma ye ekusugu adwuma ye Forson ma omutie wo enu na ansa na wote se ye se won kan ya bo mini akokwaje ye de ko ohamu nti mu be se wo hwa be 17% be bia na de huri di bae ye di nsu di e bae ne nyame ya aduma ye nhihye pa ye to ho ema o man ho hare no kakra o yisika semunti na exchange rate no aba fom enam America for nso so adawro ma exchange rate ne ba fom ema o mu huri gina bra ne sa se o mu aba abeye bi besurunkunti fanwo kakra ka ye teacher for sa be aba fom anka ibetima to bi de guka mu akọ aban ya sa de wansi de akoto abia so ene de obi aka na no atum sei de bia ya ba bedri enipa e wachiri wo mo padwuma ye 24-hour economy na wahin doctors ya wo mo awie school nanka nunti ye fisi sisi agenda 111 no ebe makwanya mabuna nya dwuma ye doctors ni bi wi a betimi anya ba bia akotena nanka wo so asum na dwuma no a wo mo koye na wo school mo kwere mfaso abaso no ene akosi sen so last Tuesday I need discuss a conference kakra ye we ye se pressure e baso no enti si yamhwe ye be kakra no obi kra de yade ba ha be pam no ene ko hospitals ni pe gu ho nyina no hene ba yade ahodo a tete ho ne enti bi da na wo kwa ohunu ene no na ewo ho a nkrofo wo kwa hospital abwa peso a sa no bed syndrome no asase esa de kan no hospital bi me ko na man bi da fom tina me se bu se time no mu bona na do dan kwakufu ado trizo se asa ye moye homode wapomdi no ewo hefa no hene ba ne nyina nkamfu ano aban bia wo beba bia no Ghana fonti ase se obi ani so ade hu na kire mode mu a wo bebo ye de ye ni MPPC ye ba mo brofo ne ye ba ma wo right from the time of mampani dada akofo ba ye nyina enema ode ba ye nyina ye nema ehiafo mobrofo ebinya ho mfaso ebi okra ye de ba wo mo se de bi da wo mo mpese ye de be ba kra frize je se emfie be akiri bi na ebetimi aye de aba so ka se ye de health insurance ba ni nyina wo mo anti ase ye da se enye na de okofa be ye de na ye o mampani dada akofo se de bi
yɛbɛkɔ so ne yɛahwɛ na yɛnuanom atumi anya ho mfasoɔ that time ne maa kɔwo a ne yɛtumi de bi to hɔ bɛyɛ sɛ bosome ne ɔda hɔ wo akora wotumi tena hɔ a yɛ sɛ wobɛtua ne ka yɛma ne nkɔ fie a ɛkyerɛ bɛyɛ free maternity